iti anay nga detalye niya po Police Captain Randy Damo. Sir, na imbag nga nabingim, live tayo ti Bomboradyo, Apo Hepe, sir. Kasamit yung nga, Ma'am Janice, na imbag met nga rabing kan amin nga agdungdung nga programa tayo, na imbag nga rabi tayo amin na po. Yes, sir. Sir, mamiman, kas ano tiya napasama, kitira tiya may isang mangalap, dita ili tiya solusyon, Apo Hepe. Kaya agpaiso dito, Ma'am Janice, hindi rabi ikit nakaawat tayo nga ruti may isang report nga dahi may isang nalmesh, kaya napantay nga rin nag-respond na Ma'am Janice, kaya nangiwaya tayo iti initial nga investigation. Kaya interview tayo dito ama dito nagbaling nga biktima. Ta idi kalman kano iti agarop iti alas 3 iti malem. Dito ama anak dito anak na nga nagbaling na biktima ket nagkuyog da napan na nagkalap iti ta sa nga lugar. Iti may isang waig iti barangay Bagaro Solsona. Kaya kabayad na nagkalkalap da dito anak na dito biktima kaya nag-dive kano iti may isang sinirok na DJ Bax Colbert at ang mga nagpanang nga ron dada dito surutin na kung mga pagpanaan tapos amo na di isutiyan di pakaalaan na iti pakakalapan na kaditi lames ngayon madaksang gasa at Ma'am Janice tadi met limong awen kaya iso nga nagbalaw dito ama na sinapol na kaya nakita na nga sa jay Ma'am Janice. So, ngim dati-dati nga iti pag-ayanda, sir, ano saan? Well, masansan nga isot yan di mapanda pagkalkalapan, pagpampanaan na Ma'am Janice. Okay, nga manda mo, no, handa unay pa'y kabisado, kasi, no, Jack Mariro, di kita no kwa, duma mangalap, amudan, no, kaslang, sa din no, iti, parte na, ti naunog, parte na, iti, saan, Apo Hepe? Ang mga kabisado naman Ma'am Janice, tayo ko na ron, Bax Colbert kami, DJ na pa na sinarek, kaya DJ pagtap-tapuakan tinanong nakurukuran kaya DJ di sinurot na Ma'am Janice kaya DJ nga na-stranded iso na na isabit Ma'am Janice. Isungahaan nga nakaaon nga sigod, sir, iso ti posible nga nakaalaan na nito. Well, kasi DJ nga talaga Ma'am Janice kaya aglalaw ko dati amana kaya hanamet nga ron nga nasiputa ta medyo agin na layo damit DJ yan nga banda DJ napanda nagkalapan na Ma'am Janice. Okay, sir. So, sir, kasanong kabayag, sakbay nga dito kat na naiyaon na from kadeti, ayan na? Apan nga na-report, Ma'am Janice, kaya naiyaon met lang sigod. Idagbalaw ngamin dito amana, dati amo na, di tumakdang dakuman, dati amo na kit nagawi din. Dito anak na, iso nga nagawid mat iso na jay barangay na San Francisco ngem taksangga sa tahan na nasakpulan. Ayan na nadat nga sa jay. Iso nga nagpatulong kadigitay kakabagyan dasa danapan binirok ulit napan man yan di nagkalapan dan Ma'am Janice ket ije dangor nga diskubre. Babaen ti pa nakakita da kadidi naka switch nga silaw na yung ti danom Ma'am Janice. Okay, babali maamon, sir, anay ti abigbigan, ti biktima? Well, dito yung biktima tayo, Ma'am Janice, kit may isang barito, 21 years old, awan ang nasawa kaya na residente iti barangay San Francisco din Ilocos Norte. Okay, sir. Sir, may nagitirati nga banag, no, adda iti balaag mo, kariti aming ilian tayo, dita iliti Solsona, ang nunana diti kabsat nga manalo, awon no mangalap, ang rito kita, dala tamot iti risgo, iti panagkalap da, sir. Well, balin lang kumaapong lessons learned kanya tayo dito, naglalalo dito mangalap nga mapapanya di karkarayan kaya namo tayo met dito ayan tayo Ma'am Janice kaya dati di karkarayan tayo kaya aduti met ti may isang source ti pagbiyagan di pada di agkalkalap kaya yan ang medyo agan anad lang apo tapnon ti kasta kaya
ano nga maulit iti kasto yung pasamak. Di lang, Ma'am Janice, ket nimbag nga rabi ita amin. Okay, so maraming salamat po, Police Captain Randy Damo, sir.